Mangibingelele kumuntu othi cha yena uyathanda ukuthi imali ihlezi khona, imali ihlezi ikuyena esandleni. Umuntu othi ufisa ukulungisa izinto zakhe zikwazi ukuthi zibe right, zilunge. Bambalana-ke, ngikunikeza nayithiphu, ilongwe leli ne. Kubese kuba umvuthuza lo, imbali le evame ukutshalwa kuyimbali ebelungwini, but-ke umuthi bawudla syndicate abelungu. Kubese kuba uju lolu, kubese kuba uju ihani ne, kubese kuba amafutha enakhunganana emvubu, isithole ne, athanjiswe ngelanga. Then bese kuba u-cinnamon powder, okay, cinnamon powder lo, okay. So into oyenzayo la, le longwe leli ulayitha le longwe, ubese ufaka ilentuzana, i-teaspoon lala, then umvuthuza lo uzobese uyawuthatha unjengoba unje, yabo nje mawuzothatha uthathe le qabunga, uthele i-cinnamon la, ubese ubeka la phezu kwelongwe, ubeke phezu kwelongwe, asithi nje ilongwe likanje, ubeke phezu kwelongwe, la ubese uyacontsisela la, ucontsisele, uyakhuluma yonke lento ofuna yenzeke. Bese uyalayitha lelongwe leli lishe, awuzuthatha ilongwe elikhulu kangaka, lishe lelongwe. Ukusha kwalo kuzobe sekusala into eyimvuthu la, lento eyimvuthu uzobese uyayithatha ugeza ngayo. Angiphinde futhi, uthatha icembe likamvuthuza elikhulu, khona amacembe amakhulu, ubeke kanje, bese ukha i-teaspoon ye-cinnamon powder, uyifake la, bese ucontsisela uju, ulicontsisele la, ucontsisele amafutha emvubu, wacontsisele la, okay. Angikhulumi ngamafutha emvubu la asekhemesi, khuluma ngalawo original. Then ubese-ke lento le uyakhuluma la, usho ukuthi ufuna kwenzekaleni. Lento mase iwumlotha, ekuseni uyavuka lento le, ubese uyayithatha lento uyihlanganise noshukela omhlophe, ukha iy'puni eziwu-4 zikashukela omhlophe, ufake ushukela omhlophe kulento, uyihlanganise lento ezobe seyumlotha, ubese uyageza. Ugeze umzimba wakho, ukhulume, usho ukuthi into zakho mazivuleke. Yenze le nsebenzo for full 7 days, uzawubona ummangaliso, izinto zakho zizokhanya, kuyoba mhlophe, kube kuhle. Siyabonga.